téléspectateurs de Diama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Bhéydhodiral Guinéen. Haray Allah lanɗo newnani on tumbondirgol ɗo e émission men Bhéydhodiral Guinéen ka plateau Diama TV. Donc on accay hakke hande kadi ɗe mari ɗo invité jo une compatriote guinéen vivant au Sénégal. Joni en accay hakke ɓe présente ɓe andinay ko kamɓe woni homɓe. Assalamu aleykum, haray men tolni on ka plateau Diama TV ɗo e o émission Bhéydhodiral Guinéen. wa aleykum salam wonɓe ka Diama TV ɗo haray mi salmini on mi weltaniki on fota ko wona seeɗa min inde anden ko Aissatou Keita haray noon komi d'origine guinéen jooɗiɗo Sénégal ɗo haray komi wonduɗo kadi noon e yimɓe meɗen ɓen ga komi wonduɗo e yimɓe leydi ga haray parti ji ɗi fof miɗo e nder muɗum haray noon ko addilan ɗo hande ko nde noddande moɗon ɗo ko weltanagol on weltano ɓeyguru meɗen ɗen weltano famille ji ɗin fof haray andinaɓe toujours koyeɓe watta gila e ko woni feƴƴude ka Diama TV ɗo ko par ce que ko fi meɗen en fof. Ok, e joni ɗo en continue de émission on en fuɗɗore tawa hunde wotere haray e hiɗo kal e haray hande ko wetuno bimbi ɗo haray yiwno ko fewdi kon ka leydi men ɗum ko leydi Laguine e explosion wanno haray ka hydrocarbure ɗum haray ka essence o woni ɗon donc haray yimɓe ɓen e koyo watta yili fota haray mo kala no ani no maapi kala ka wontiri haray ko toroto ɗen Allah ko yo Allah sauve Guinée sauve famille mo kala e famille mum on e sauve kala Guinéen jo ka woni e nder leydi aduna o e haray ko honɗum ɓe guinoto yimɓe wawɓe déplacade ɓen par ce que essence ɗon andi koko ilata ka iliyari wo haray e yiite ngen jokkay haray tawɓe no ɓatti ɓen ko yoɓe déplace ka ɓe wawi yahdo yimɓe ɓen yo waɗu e action de solidarité e tawɓe ɓen no dow yoɓe receive yimɓe ɓen yomo kala wawɗo receivude goɗɗo yo receive on tigui watta on innu e o ko par ce que no wodi meɗen suivre vidéo ji yimɓe goo ko woni e circulude e jama o yo accu ɗum e ɓe andita Guinéen jo mo kala ka wontiri mo kala ka woni en fof meɗen Guinéen donc haray ko ɗum e mari komin holla ɗo e men feƴƴude yeeso haray ko action de solidarité donc ɗum woni mo kala ka wontiri haray wona Sénégal to wona la Guinée ɗum ko partout dans le monde mo kala wallira ko wawi wallude ko donc haray ko ɗum on kadi ko ɗum marɗon ko hollon télé maɗon haray komi mari komi ɓeydita ɗon taw haray ko yallinogol boniraɓe nder ton ɓen tawoɓe ɓe andano bononda on ardi tawri ɓe haray kadi ko toragol Allah yo Allahu taala on dikkin yer sumuɓe nder muɗum ɓen toro kadi Allah yo Allah on addan en ɓuttu e newende e nder leydi meɗen ndin haray min no wodi nder ton moƴƴa ko ani nilan no wodi nder ton moƴƴa ko sondilam no ani nilan fi honnum surtout ɗe balɗe yawtuɗe ɗo ado hande hewtude o bononda wadde dimanche jemma ha hewtandema hande e lendi on vraiment haade miɗo nande toon piiji tawoji ɗi aransata halam min on fi honɗum miɗo nande ɓenna ɓe kupani ɓe réseau ɓe kupani ɓe radio ji maɓɓe ɓe kupani ɓe téléji maɓɓe hiɓe kupani ɓe hay orange moni koɓe yer koɓe woni débur yorade woɓɓe gowno nder ton koye ɗum wurata ɗum fof no kupa donc haray min komi renti e nder programme ji ɗin komi toroto taw jogitiɓe leydi ɓe jogitiɓe Diama on ɓen koyeɓe wakkilo ɓe wattida Diama on fof e haajuji maɓɓe ɗin ɓe yurmina ɓe no ɓe yurminiri hoore maɓɓe noon ɓe ɓannita ɓe no ɓe ɓannitiri hoore maɓɓe nen saabu ɗe musibaji wonɗi wadde ɗo vraiment ɗum ɗon no hulɓini yimɓe ɓen no wolde façon ji ɗin fof e nder bone waɗɗon foppo mo be no wolirde ka woniri donc haray ko tortoɗen Allah koye Allah on heññu hippana en yiite ngen wontana en ɓuttu e newende e ko wondi kadi e jaam e kisiye e ko artoyta ɓaawa kon jonnita en hoore meɗen e joni haray o wi ono madame Aissatou Keita haray ɗon jooɗi e ndi leydi Sénégal haray o waɗi duuɓi jeluga ka onon ko gajibina ɗon e ko honno woniri enfin mi wawata innude mi neeɓiɗo ɓay ko fanɗi o mi waɗi ɗo 30 ans e ko fawi duuɓi capantati e ko fawi miɗo waɗi ɗum Dakar ɗo mi arno ɗo har mi heɓali duuɓi 15 vi an on ko Dakar ɗo mi waɗi mo programme ji an ɗin fayda ko Dakar ɗo mi waɗi kono noon sa yi mi wowlay pular laaɓuɗo kadi sa yi kadi mi yahay kamen tout le temps min miɗo yiɗi
daƴƴere anden ka iwri ton han hewti ka wonmi ɗon par ce que sa ndaari newende tun accitay nokkeli gono ton kono a ndaari day ka wonɗa ɗon e ka iwɗa ɗon awa wattidira fo e muɗum par ce que jaɓale ndi noɓe tambitori men ɗo ni sago amen no men tambora ɗo ni ko non men tamborteno to sam men déplacano mais waɗatano men iwatano ton quoi voilà men iwatano ton men araga par ce que si tawino ɓe tambori men no men tambora ɗo no men iwatano ton men araga men mi arno ɗo ilande ma neeɓi komi hewti ɗo kono vraiment ko woni kon yiide simi yeehi toon mi arti on taway wana gotum et puis kadi miɗo renti ñande mi yeehi wo ñande mi yeehi piiji gono nder toon mi taway ko même no mi accirnoɗi noon ɗi woniri donc meɗen faala yo ɓeydo changement ji ɗin haray meɗen tori wonɓe haray toujours men ɓeyde sensibilisation on donc haray meɗe waɗi appel mo kala ka wontiri haray yo mo kala wallito lagine no wawiri wallitorade noon mo kala no wawiri wallitorade yo on tigi wallito par ce que ɗum ko hunde hulɓininde noon wano mi holliri noon essence koko ilata ka ili yaari wo ko to yiite ngen kadi jokkirta donc haray jama on yo wawu recevude ɗimmoɓe mum ɓe wano madame Aissatou wano hollirɗon noon onon on neeɓi e nder ndi leydi donc haray hiɗon ga e mouvement ji ɗum haray ko mouvement ji honɗum e on ɗum sifa wano honɗum e on ɗum ok mouvement ji ɗi meɗe woni ga e mouvement ji buy kono ɗum waɗa simi innuma buy miɗo woni e mouvement leydi e hoore mum miɗo woni kadi e mouvement yimɓe meɗen ɓen lagine ɗum ko guinéen ɓe ɓen guinéen ɓe jooɗiɓe ɗo ɓen affaire programme o ko ɓe wiyata ɗon parti wiyeteɗo IFDG on IFDG ɗum c'est le parti de Ela Sellou Dalen Diallo miɗen fuɗɗino noon yangodude e parti on hari mi wawete ko honɗum e fait parti on parti on poste on mo jogiti ɗon to andi neɗɗo toujours koko wawɗa kon hikkinteɗa e muɗum min kaka chargé de organisation ji tout le temps chargé d'organisation si wano ni programme ji no waɗede ko honno warrete ko honɗum waɗete ko honɗum wani waɗede nder ton ko tawata arrangé ɗen golle ɗe faala meɗe faala wadde ɗon haray ko ɗon ɓe waɗiri men ɗo mari noon toon ɗimmoɓe buyim ɗo mari présidente vice présidente haja Dieynabou no ton Maymna no ton min buydal mi watama contande jannene galle Camara no ton min buydal meɗen e nder programme ji ɗin ɓe andanɗa hoorema vraiment meɗen naɓiɗi e nder muɗum ɗo noon haray ko honno wonɗon e gollirde ton ko honno collaboration ji monɗi wano hakkude par ce que oɗon ko ka côté sonnaɓe wonɗon ka wano on chargé d'organisation haray na sonnaɓe tun ka ko sonnaɓe tun woni e on côté ɗon ka haray ɗo woni ton e worɓe kadi no on côté ɗon ɗon jillodiri enfin haray no jillodiri a par ce que programme ji ɗin andi si nama mouvement plus tard ɓeyne ko rewɓe ɓen ɓuuri ɗuɗude kono haray sukaɓe no e nder mum tawoɓe ɓen sukaɓe kadi ko tawata il faut keɓe wona nder ton par ce que ko wiya kon goto gaynanta hoore mum voilà wanogi ni kaka chargé d'organisation wonno tout dernièrement ɗo mi yii wano anniversaire e Ela Sellou Dalen argol maɓɓe ka hoore parti ɗo ɓe organise no mi yiwno téléma lagine ton ɓe wanno fête d'anniversaire téléma laɓe kadi un peu mi yiwno yimɓe ɓe mobilise no moƴƴa kono wano côté Dakar ɗo min humpitaki min anda si wanno par ce que min humpitaki min yi'ali ko non woniri enfin min kadi kono no yirɗon noon mi yiri mouvement on o waɗi ila labe ha Conakry mais Dakar ɗon ɓaynayo men toñu ɓe hollitali men fi muɗum e pourtant le ko ɗo ɓe woni kamɓe ɓe guure maɓɓe nden si tawi woni ko min humpiti kon ko non woniri e bien sûr ko ɗo ɓe woni hay si tawi woni yiɓe déplacé yaho nokkoyli gono nder ton a tañƴinande ande min kadi haray min ɗo tañƴini ko ɗo ɓe woni haray on anda ko honɗum haɗi ɓe organise kamɓe ha ɗum ɗon ɓaynami fenu ɓe wolanali min kon ɗum haɗi ok ɓe noddi men ɗon noon e certain temps ɓe noddunolam ɓe inni ɓe faalayo men imminting staff mo annduɗa hari meɗen jogitimo e mum waɗi doole moƴƴa hari o ɗumannike seeɗa o hawtodir seeɗa ɓe inni min ar fi moƴƴintingol ɗum ɗon ɓe noddilan fi ɗum ɗon ok d'accord joni noon aray ka association ji association ɗi wonɗon ɗo ɗin ko association guinéo sénégalaise ou bien
ko association sénégalais à part association guinéen à part ko no woni ne ko mi woni ɗo ko min e muɗum miɗo woni bajjen goh e par sénégalais ɓen feere miɗo woni kadi bajjen goh e guinéen ɓen feere guinéen d'origine sénégalais feere andi si wiyama guinéen d'origine sénégalais guinéen no nder ton guinéen d'origine sénégalais oui guinéen on ko enen arɓe neɓale ɓen ɓen na guinéo d'origine sénégalais on ko jibinaɓe ɗo ɓen wano minen tawoɓe ko ɗo min janɗi ko ɗo min jonna nationalité ara menen miɗen wawi inde minen komin sénégalais e gon sengoto ko ɗon noon e ɗon noon joni wano on association mon guinéo sénégalaise donc honno association on innete enfin minen meɗen mari association jooɗiɗo Thiaroye inneteɗo enfin meɗen joguide association ji ɓuyi miɗo wawi artandema e goto no nder ton tawowo miɗo hawtodiri e ko wiyeteɗo jokkeren ɗan lemiɗo jokkeren ɗan lemiɗo ɓen ko Thiaroye ɓe jooɗi ɓen ɗon noon no woni ɗon sonnaɓe ɓe andanɗa hoorema ko sonnaɓe wakkiliɓe moƴƴa kono wakkilare nde min wakkili ɗon nden haray ko ɗum woni no woodi nder ton sonjahoy seeɗa komin wondi sonjahoy noon ko on ɗum min wondi haray wona wondema ko tampere feeñude ko wallinta tagaɗo e leydi kono noon tampere no e nder mum angal wallitede e leydi angal wallitede ko guinéen ɓe ɗimmoɓe mon ɓe woni ala wallitade ka ko fe non ɗo side wolde fi affaire guinéen ɓe wonɗe wolude ko fi guinéen ɓe wonɗe wolude par ce que andi sen daari ɓe yimɓe lendin ɗo ɓen ɗon hiɓe wallitade sonnaɓe maɓɓe ɓen hiɓe wallitade rewɓe ɓen hiɓe wallitade commerçant joni ɗo ko par autorité guinéen ɓe ɓen faala ɗo yo wallito ka fe association mon on ka sagamen ko ɗum guinéen ɓe ɗimmoɓe mo luttuɓe ɓen non ko population o faalo ɗon population on communauté guinéen on no ɓe jokkiri en ɗan noon min faalete tawoɓe kadi no faala jogitade communauté on ɓen yoɓe tambito communauté on par ce que communauté on woni ɓe kamɓe janggo ko ɓiɓɓe communauté on woni ɓe kamɓe janggo haray miɗo faala si tawi woni hiɓe waawi yoɓe ɓeydu jokkude en ɗan e wallitagol sonnaɓe ɓen ko minni ko woɓɓe woni ɓaawo ma sina ɗum a wawata wonde min buyno toon no inne ko minni mais no woodi ko ɓe faamali ko ɓen ɓe acciri ɓaawo ko ɓen waɗi ɓe kamɓe aw haray programme ji ɗin ko il faut que ɓe wakkilo ɓe wallito ɓen sonnaɓe wonɓe wallude ɓe ɗon e joni noon onon en tant que wano ka association ɗon onon ko honɗum won ɗon ka association ɗon komi présidente des femmes hono woni présidente des femmes on komi jogui est ce que o yeeyi on présenté que yeeso autorité ɓe men ɓen guinéen ɓe wonɓe ɗo ɓen par exemple on présenti association mon on ɗon ok mais andi ɗo fayda ko ɗum wiyete min yiyaali dambugal janal udditingal kamin wawata natirde kon ɗum woni ngal dambugal ngal mi wawata wolde fi muɗum andi ɗo si min ni ɗo joni ka programme lendin ɗo yomi immo mi yaha lan andi ko ha hon tomi fewtoyta mais ɗo noon sa memminike fi innugol ko ngol ɗo lawol faaloɗa yawde mi anda siko wonɓe ɓaawo ɓen sakkoto est ce que wonɓe yeeso ɓen sakkoto mais a heɓataka natira ɗum ko heɓali ko feƴƴana on ko heɓa ko lawol ka rewrite fi yaw joni noon onon ko ono woni hooreɓe association o non woniri sikki haray ko yimɓe ɓen ko ɓaawo mon onon iwtirta ko non woniri onon si tawi woni on heɓali ko feƴƴana on onon tigiri o wawali yahude par exemple mi ƴetta exemple ko ambassade de Guinée non woniri ɓay haray Guinée jo kala ko woni no gasa mo andi honto ambassade o woni on immike on yahi ha hewtuɗon ka dambugal naaton présente ɗon naaton hiwro ɗo wonɓe toon ɓen siko sonnajo yiwɗon ma siko duhiɗo yiwɗon explique no probléme mon on ɓe ronki on e wallitade ka o wawali wadde ɗum ɗon ɗandi si adiɓe yaade ɓe wi min yanno ka lawol sakkitiɓe yaade onon o yahali ndaron siko gonga e si wana gonga adiɓe yawde ɓen ɓe ni men ɓe yanno ka lawol donc minen sakkitiɓe ɓen hara meɗen faalano yawde harayno meɗen mari ande seeɗa par ce que honno waɗi simɗo wolde ɗum ɗon joni noon ko façon yanal honɗum voilà ngal yanal kon ɗum ɓe yani si ɓe inni men ɓe yeehi ɓe heɓali ko ɓe faala kon walla ɓe nanali ko ɓe faala nande kon ko ɗum woni yanal ngal
parce que ko welatama hande sa immi ha beelam ɓen ɗon ko honɗum yawno ɗaɓɓugol ko kaalisi ka ko conseil ka ko projet ɓe yaaduno e mum par ce que ɗa andi piiji ɗin kadi ko ya andu ko honɗum e honɗum nawma to ok ɗon kadi ko gonga ɗa andi hay wanno ko ɓe yaltini ɗo fi o moƴƴingol consulaire ji yimɓe ɓen ɗo min heeɓi toon événement hoy koye welali men moƴƴa café carte consulaire ɗon ko documentation café carte consulaire yawno ha a certain temps tayna hay ka duwa waɗede ɗon joni woni wonde kono ɓe expliquan noon ko fi honɗum waɗi ɓe déplacé ka ɓe expliquan par ce que jama on kadi noon woɓɓe gono toon awa ko gala ɗimmanki ɓe yahay ɓe werna ɓe ka woni ɓutti ka ɓuuɓi ɓe adda sonko ɓe adda bugodiro ɓe adda buɓɓodiro voilà ɗa andi kadi on say o yi ɓe expliquani on ko fi honɗum waɗi ɓe déplacé ɓe tawi yimɓe ɓen no ɗuuɗi ha feƴƴiti no woniri ɗon kadi ko no woniri kono toujours en tout cas min nam mari komi woola hunde wotere ɓaynami suuɗe gonga on no woodi ko mankani sénégalais guinéen ko jooɗi ɗo ko woodi ko manki cenɗe ɗen buyi e maɓɓe ko honɗum e wano honɗum e honɗum tawata no manki ko tawata harani ɗon handi e mo par ce que ko onon ɓuuri andude ɗo ko onon neeɓi ɗo pande en fait min na mari ɗo piihoy buyi komi wata innudema ɗo ko fiyondu waɗi simindema ɗum ɗon no manki tambitagol tagaɗo ko honɗo fuɗɗori ko andugol taw cellal makko ngal anda ko honno woni feƴƴinirde anda ko honɗum woni ande makko nden kono piiji buyno wadde ɗo ko tuma haaju yani wo jama o yiiti ɗe si haaju yanade a yiyata hay goto a nanata hay goto hay noddu a téléphone woɓɓe ɓe ƴettata donc andi ɗin piiji ɗum fof no ɗum ko téléma haray wano ko association mon to woni haray o wata yiidude ka haray ko homɓe woni o wata humpodirde ko homɓe faala ɗon humpodirde wawoɓe laamade ɓe ɓen wawoɓe fewjude hoore communauté on ɓen ko ɓen ɗo woni yiɓe mari ɓaawo ɓe men wawata yiidude maɓɓe voilà ɓe men faala kadi goono nder toon tawa ɓen ɗon si ɓe wonani men yeeso tawa si ɓen ɗon joɗɗinama meɗen andi meɗen woni 100% meɗen welti min heɓali ɓen ɗon meɗen joɗɗinana woɓɓe ɓe wattana yilay amen ɗum ko wano homɓe ɓay haray no woodi ɓe anduɗon ni no woodi tawata ɗo wawi toɗɗade inde mum ɓayru mi wawata ɗo toɗɗade inde maɓɓe nde kono noon simi inni no woodi ɓe men faala yo joɗɗine yeeso ɓe ƴetti woɓɓe ɓe joɗɗini ɗon kono mimi sikki onon tigiriɗo waɗa yeeso andi si goɗɗo waɗama yeeso na yo waɗu hoore makko ɓaawo non ɗum ɗon min o miɗo waɗi hoore an yeeso voilà joni noon onon o woni yeeso min komi innata wano si haaju mon no yani ka ambassade Guinée on duwaka ɗaɓɓude goɗɗo ko inna ɗowtelan ɗo ma ɗowtelan ɗo wawi immade onon tigiri yahon ha hew ton ka ambassade peut-être so yeeyi on présentike ton en tant que présidente d'une association si tawi association mo on ko reconi e nder Sénégal ɓe andi o yeeyi on présentike ɓe accayna ton ka dambugal so on naati o yiyay yimɓe ɓe ɗo wawi hiwrade son hiwrike on présentike no gasa so wowli ko faala ɗon kon mimi sikka haray hay si tawi son jaayo on heɓay ton haray ɗuuɗata fi kala mi anda ni ko noon woniri ko wiɗa kon ko gonga selluɗa ken mi yahali ɓaynayo mi toñuɓe mi yahali mi dérange ɓe kaɓe onon tigiri o yahali min mi yahali mi dérange ɓe kono si an mo mi tañƴini on hiɗa woni goɗɗungo an kadi a yeehi a dérange ama min nan ɗuyti hoore an min lan ɗuyti hoore an andi on faamali no gasa ɓen ɓe innuɓe on ɗon dérange ama no gasa ɓe yeeyi ɓe réguloyi affaire ji maɓɓe ɗi ɓe ara ɓe ɗayna on wuyno wawi wonde par ce que mo kala andi ko honno gérita programme ji mum ɗi ɗon kadi ko gonga am yeddu par ce que jama on no metti laaɓodirde an voilà an haalday ɗo goɗɗum hara pellete ɓe andi so yeehi ton haaju mon on gasay ɓe inna on a kamɓe ɓe yeeyima ko ni mi tawrima ko ni mi yiri onon kadi o yahaali essayuɗo no ɗanni noon goɗɗo tawowo no huuli hersinede walla no huuli yeddede ko wowli kon ɗum ko wawɓe no mi wayi ɗum andi piiji ɗin e wona ko weli fii kono e goɗɗo sa immike ma e hoore needi e teddungal non a yeeyi ka goɗɗo e hoore needi e teddungal mi sikki ko faalama yawade o yawotako ma dow yitere awa joni ɗo mi o accay o accay ha hucca so yawoma ka
no ɗo mi weltani kama par ce que a hokkilan ɗo kadi hakkil voilà ka innuɗa ɗon woɓɓe gono ton hara ɓe yeehi ɓe inni kamɓe ko ni e ni ɓe tawroy ɓen ɗon ko ɗum ɗo e ɗum ɗo wona waɗede ton minen kadi min retira plainte amen on min hewti no yaali plainte on joni a hokkilan courage ko selluka kengoy par ce que yimɓe ɓen no metti laaɓodirde goy andi ɗum ɗon ko gonga ma ɗon mi weltanike mo ɗon min ɗo mi sikki haray ko noon non ɗon mi darano par ce que ɗa andi e hiɗa wawi innude hiɓe wawi wolirde noon inna awa an kadi hulita jooɗoɗa alors que no gasa kadi hiɓe wawi salanade ɓen ɗon onon ɓe ron kam salanade non woniri ɗon kadi ko gonga ɗon kadi wallahi ko gonga ara par ce que mo kala e ɗum ko Keita ɗanndi non na ko hen ɗanndi ko Keita men yettete kene programme ji ɗin on kon kay tum men yaaka ɓawa bafaloto taw hara hibba woni awa tum haray ko haray après on association mon ɗon haray ko hombo kadi ka ko e on ɗon wonɗon e ndirndi leydi Sénégal ɗo par ce que leeron koko gayni yonde ɗo haray koko mi wawata ɓeytude ma si tawi ɗon mari ko hollon haray fe communauté guinéen on e kala difficulté ji ko wawɗo rencontre de haray e nder golleji mon ɗin haray ɗo wawi hollude ok ɗo ko gonga ma selluɗo leeron koko yoni kono miɗo wawi ɓeyditande ɗo yimɓe meɗen ɓen seeɗa miɗo faala yo yimɓe ɓen ɓeydu hakkille muɗum ɗen ka wondigal miɗo faala yo yimɓe ɓen ɓeydu jogodirgol ka wondigal yoɓe accu ammen min ɓen yoɓe accu tawata ko tuma haaju yani o ɓe bonnana hoore maɓɓe haaju maɓɓe on yoɓe jogodir ɓe anda ko neeɓi o moƴƴi wo tuma woni doole si doole ala hunde yaata hakkille ala hunde feƴƴata haray piiji ɗi miɗo ɓeyta ɗum ɗon kadi e hoore communauté meɗen ok joni noon haray wano événement ji kadi feƴƴayɗo ɗo ɗi haray no woodi wonɓe yiyayɓe on e téléma e ɗum ɗon haray ko honno wonɗon e gollirde e télé ɗin événement ji ɗon kadi ko honno organisir ton ko honno wano événement ji comme wano organisation comme wano hon ɗum ardoɓe ɗuma artiste walla honɗum e nder non événement ji fe guine yemɓe ɓe oui wano siko sifa ɗum ɗon événement culturel ji ma événement culturel on andi noon ɓa min fayda ko ɗum wiyete ka affaire gimol e gamol minen ko juuɗe ceernoɓe men jandi ko hikkan ɗo mi naati e nder mum seeɗa kono noon mi naatu noon mi yeehi hen no ɗo andi enen ko yewteten ko fe organisation o yewteten quoi ko honno organisir ton no mi woni organisirde ɗo noon min ko min nata wonɓe par ce que onon haray ɗon e nder mouvement ji ɗi no woodi mouvement hen ɗimi woni e nder muɗum donc no mi woni yirde no woɓɓe maɓɓe no organise haray kadi miɗo faala ɓeytande ɓe kamɓe kadi seeɗa miɗo faala yoɓe faamodir ka organise ugol andi si woni yimɓe sappo faalaɓe organise ude mo be inni ƴettanay hoore mum feere moƴƴata si yimɓe sappo hawti hunde wotere nden nde waɗay doole ɓursi mo be ƴetti gokkum feere haray no senditi ɓay ko yimɓe ko groupe donc ɓe hawtondi par exemple mo kala waɗay ɓe fottita wano ñalaɗe ɗen ma lebbi ɗi ma ɗum hara tigi tigi on ɓe famodira hara fowle ko fi communauté guinéen hara fof ko communauté guinéen o woni fottude muɗum addanay surtout waɗoɓe ɓen invitation ji ɗi nder ton addanay ɓe difficulté moƴƴano tawa a wawata ronkude yaade ka ma a wawata ronkude arde kan a wawata ronkude yaade ka oɗa mais fotta no ñande wotere kenen wiye hande janggo ronkuɗo hande gongi konno wata yarde janggo kadi wona haray mo soñji donc kamɓe ɗon kadi miɗo mari komi yewtoɓe si tawi woni ɓe jaaɓi yoɓe accu ɓe hawta si tawi no hara hande enen fof ko leggal gotal wonɗen ɗuwade haray no hande ɗowdi ko ɓeɗo ɗuwi kon ko enen ɓurde marde bénéfice ko ɓe ɗuwi ɗo kon par ce que ɓuuri men ala e nder leydi d'accord ɗo joni haray leero gayni yonde haray toujours ɗe wawi waynitade haray gonɗum warɗon ko wiyon comme dernier mot comme conseil e téléma communauté guinéen wonɓe Sénégal ɗo ɓe ok haray komi mari komi ɓettana ɗo ma si tawi no woodi ko falno ɗo wolde ko hara min mi landaki on no ko tawata ɗo ko ɓay koko concerne yimɓe meɗen ɓe wonɗe yewtude ɗo yer ko ñomituɗen ɗo kon ha lawol goo en hattay ɗo kono haray kadi miɗo mari komi ɓettana ɓe toujours koko mi wiyuma nanen kon koɓe wattan yila ɓe yaada ɓe wattana yila ɓe tammodira ɓe wattana yila ɓe anda koko woni ilde si ilnori goto haray goɗɗon ɗon ɗoytike haray woni feccere ko woni kon arde fop
yo taw ko fof arani ko woni ko yiyaade fof yo taw ko fof yaani ɗum waɗi simɗo torto kadi Allah yo Allah o ɓuttinan en leydi men ndin okka en waawo tambitade ɓeygureji ɗin okka e wawde tambade sukaɓe meɗen wonɓe yartude nano ñaama ɓe haray miɗo weltima miɗo weltani on kadi onon ɗo kadi donc haray toujours action de solidarité haray meɗen landi action de solidarité téléma lagine haray yomo kala wallito kala no wawiri haray ko ɗum men tori jama on tawɓe feƴƴini e mumɓe yo Allah hinno ɓe yaafo luttuɓe ɓe yo Allah hisimɓe donc haray hari kaka émission men ɓeydodiral Guinéen haray mi weltanike kala wonɗo men darde e leydi aduna o donc haray ɗen bimbisi Allah jaɓi yo Allah okku en bimbi moƴƴo amin